know what time it is. VenRap Muse. Deborah FM. VenRap. I do this all the time. Man-Gale. Mr. I do this all the time. Deborah FM. Angamia Rushaka. Ya ndo amba ndari ndikobia naye hapa noni ndi unarine ndo batambela rimbo ra udhi hapa noni nga apalani ana misofil bachiri Venda wave we are already live aba ndimtanganedze unarine. Yo, what's up, everyone? Yeah. Artome ngazi formalities hapa remember say batachire sibasho hapa noni bene bakotarira hote. Yeah, I'm greeting everyone on our live. Yeah. VenRap Show. Yeah. Today in Man-Gale. Nendife unarine. I'm from Venda, Venda. The muimbi wa Afro beat. Sorry, this side na load shading. Oh, okay. Yeah, but I'll be okay. All right. Yeah, in South Africa, zitobuya South Africa. No, they're weird. I mean, I just started thinking it's happening. Nisongo chu arivoni hapa unarina bathu banji sazo namba bathu banji abatendi uri hoyu munai ndi munane ubva Venda hanenge imakonde zatotoma ntombuza rotoma aroria bathu banji ndiyakholo nono zwipfa bakonibuza uri ndinyi unarine ubva gai zwabudi nichifindura niri mini kembudziso. Ndivavudza uri ndibva Venda ndo bebelwa Makonde. Mara at the end vachicompara music une ndava ndichikoita avatotobiliva zvavudi uri ndi muVenda ende nga maanḓa nṋe ndi muthu ane ndi muthu wa dzi indoors, so vhathu vanzhi vha ḓi to nḓivha vho zwikoloni na hanefha khamusi vho ṱangana na dzi badani, mara vachisedza va vona uri khamusi ndi khou vha zwifhela, mara idea nga ikusumbedza uri ndi muVenda. Ni kwaluwa Makonde hanefhala no aluwa ni kuthetshelesa nnyi ari kwamba in terms of music journey yanu ya muziki before ni chito dzhena khawo no vha ngothetshelesa vonnyi ende ndinyi oni introduceaho hanefho uri kha hoyo muzika heneyo genre ina ni khou thetshelesa yone? Nṋe ndo aluwa ndi muthu ane nda ndi tshi funa badi hip hop. Yeah. Ndi tevhelela badi vaimbi va USA, mostly vhathu vha nonga vho Dr. Dre, vho Kanye West, yeah, vho Jay-Z, yeah, vho Lil Wayne and ever vho Young Thug, but that time vha kha ḓi vha relevant. So nda swikelela hune na nṋe nda dzhenelela kha music wa hip hop. Ndi sa khou ḓivha uri na nṋe ndi ḓo vhavho nda vha muṅwe wa muimbi ane nda ḓo recogniziwa nationally kana nda pfhi ndi artist. So ava vhathu vho inspire in a way ine nda pfha uri music u possible even though ni muVenda na va national. Or whatever that your first introduction to music nichiumbra zori I can do this, I can rap, I can trap, I can actually do beats. Was it something that you were doing underground kana bathu kasini anepo bangana bachiziva zori unarine one day this guy he will make it in music kana mafungo ya vatu over hidden talent, you're focusing on something where you thought it was better than music? But that time ndani tshe muṱuku nga nḓila ine ndani nga si kone u ḓivha uri u tshi pfhi muthu u focusa kha mini u khou ambiwa mini, mara ndani muthu ane nda ndi tshi funa music badi, ndi tshi funa u dancer,
mara namusi ndisakoni mara nda ndi tshi zwi funa, you know, music nda ndi tshi zwi pfha uri uya move at some point. So nda ndi muthu ane nda lidza magomboza, you know, ni tshe muṱuku siko dzhia zwibavu na zwibubo zwine zwo a zwi shuma nda vha ni khou ḓi lidzela na mini, mara ndi tshi zwi pfha zori at some point ndi khou tshimbila na tempo. Nda pfha naho zwori zwine nda khou lidza zwone zwi a make sense. So ndi zwezwi ndi tshi khou ḓi aluwa hezwiḽa zwithu zwa nyita uri ndi kone u dzhenelesa nga maanḓa na kha dzi computer hune nda thoma u ita dzi beat, nda zwi pfha zori okay, now I have something to focus on. Those who are listening on to this interview, namusindi birthday ya Una RINE, you can send your wishes on this live as well. Una RINE will also answer your questions. Namusiri naye chifhinga chawe namusi ochi dedicate la RINE oria rebe RINE namusi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Thank you very much. Vari vatu bobebiwa nga November zvikiri ndi zvinji zvine vava nazvo ndikotenda koyu muzika wobibva. I check 2012. Before 2012, did you record any music, or you actually started recording music in 2012? And was your first song a beat as a producer, or nobody was vocals? 2012, that's where I started making music. Yeah. Zwine ndikotosedza from nandi pfuri zwova ndi mathomo zwi a pfala uri ndi mathomo. Yeah. Nga tshila tshifhinga nda ndi busy na dzi vocals. I was doing vocals. Ra kho ḓi shumisa dzi downloaded beats. Yeah. Dza bo Rocket Pro zezi. Yeah. Then ndi he nda thoma hone u recorda music nga 2012. Nda ḓi ḓowela na vhaṅwe vha vhaimbi be vha kha industry already. Ndi he ra kona u vha hone na way forward ya uri ri nga ya studio ra thoma u shuma. That's where knowledge yanga ya thoma u aluwa hone nga kha music uri okay, zwi amba zwori ni studio una hezwi na hezwi because nne zwithu zwa u mastera na u mixa thi ngo tou zwi yela tshikoloni. Yeah. Ndi zwithu zwine ndo zwi guda genuinely ndi khou ḓi ya studio daily. Yeah. Vhathu vhe nda ngo shuma navho nga tshetsho tshifhinga ndi vhathu vhene vha kha music na zwino kana vha swika tshifhinga tshe vhaṅwe vha fall off, and maybe you are the only one remaining, or you still with the same team ye na thoma nayo back then? Zwa zwino havha vhathu ndi nga si tou ḓivha kha vhutshilo havho uri vha gai. Ndi kale ro fhambana mara not nga dzinndwa just because I relocated. So mara ndi tshi sedza na catalogue yavho a thi khou vhona any new music. Ndi ya tshifhinga ndo dzula nda humbula u setsha u nyanga u ḓivha uri na vhathu vhe nda thoma navho music vha gai vha khou shumisa hani. So most of them vhe nda thoma navho murahu, just few of them now vhane vha kha ḓi ita music na mini. So ndi zwithu zwine ndo rali ndi a balelwa u vha reach out uri vhewe ni busy na mini, because muthu vha a si khou ḓivha uri muthu u khou busy na ngo. Ndi zwithu zwinzhi zwine ra nga focusa khazwo than music. So vhunzhi havho for now ndi nga si tou amba uri vha tshe hone kha music. In terms of your first song, was that song ever released? Kana ndi ala mafhungo of hey ai ri khou chance afha noni ri ḓo release after 10 years ro no fara mulilo? Music where ri tshi khou ita before the music ono wo to ḓi tambelaho. Ndi nga story ndi na luimbo lune ndo recorda in 10 years lune I'm thinking of dropping. Mara uthoma nga 2017, that's where I started having growth ka music. For now it's time for me to send out the message for many years.
Back then 2012 kezwila ningoita muzika. Your style of music now, the in terms of your voice. Yeah. Was it something that not Tomanazo that time no because of influence and other stuff that might be happening during that time, no shikahena kono udiscover your way of singing, how you sing now? Ningadori ezo zutundozvi discover on the way, because voice and the voice, yeah, you know, it already woni mtuku wo iwa ikathetova low mara in terms of genre this is as we changes our voice, because una difference when you rap and now sing koimba. So those by that time dance alutova focus kauimba, not knowing or I'm good at singing than rapping, you know. Not to rapping it was bad, it was good, but yoba is like influential ngandile ine ngare bathu vangava inspired marai, and they should discover uri I can sing. That's where everything changes. Now ndapfori this is the way ine ndakuti ichimbula ngayo, because izodhananga murawo musi muthu ono vaka kauaruwa, not musically only but uaruwa in life and also being close to God, because now then Lord wichulano usina mzimu. That's where une vakono ne revealera zvine nakoteyo vazvo. Were you influenced by any person from Nigeria? Ngandere nambangayo because still chaso kana ngandere nambangayo the Afro beat, we know that to originate Tanganingei, Nigeria. Who was your influence? I can say Benna Boy. Like I grew up listening to Benna Boy from What All Eyes on Me, and I went to Hallelujah, because by that time ndanisatutoba muthu ane ndangari ndingaimba Afro mara ndandishifuna the wene wo Benna vakuimba ngayo wo Don Jazzy and ever. By that time wo P Square, you know. So but Benna ndiye newe atambesa role khulwane in terms of music wawe watching kwa manga message une avachikousenda out to the world. Yeah. Kezwila ndapfori sanpanda. Yeah, ndandichikori ndapfori this is the kind of music that we need to focus on. Kezwila 2018 ngodivisa the EP, ngodivisa the mixtape. By that time bathu babononifana ngandira ine ningaria, let me release something for them, let me release more songs for them, let me release more EPs, more mixtapes. What was motivating you? Because they go check a catalog ya November, you have been releasing not only singles, you have been releasing EPs, you have been releasing mixtapes. 2018 2019 ngodivisa muzika wanu wobono ba out to ngandire never to if na release something but don't ifuna zvino kana it was for you, or let me introduce myself with more songs. But that timing ndingatori ndova ndichikadi utoita uri vathu vandiscover una muthu unopfi una RINE. Ndandisi muthu ane ndangari ndanazisupporters dzine ndanga ndikodzibvisira music, because sometimes you need to release more music also to gain followers. So until ndichi release because the latest EP and I recently because there was I still need more followers in the Henda tomo feature mesofil ka Venda wave. Heyo dakhayo straight dakhayo zwaudiyo bathu banji ndababona bakhonye ngotodivesesa ngamanda or hey because that song arari kwamba in terms of uduma na una RINE uri una RINE bathu banji ba mudive Venda wave yo player party crowning amanda
that's when people started having questions. Oh, munandi wa guy. Oh, munandi wa guy. Oh, muna hey. Mizoka ni kuimba na watu ba Nigeria. Uri Venda wave either ibe hone. So would olulimbolo disani. Ndi tshi nga to zwi ṱalutshedza uri vhathu vha zwi pfhesese uri ho itea mini. Ndi tshi thoma u shuma na Mizo ro shumesa project nnzhi before Venda wave dza vha dzi sa khou sounda the way ine Mizo a khou ṱoḓa ngayo. Okay. So nga hetsho tshifhinga ndo wana luimbo lu nda lu recorda lu no pfi love for money. It was more of dance hall and Afro beat, but luimbo lwa old. It was my first Afro song that I recorded. Mara ndi kha ḓivha muthu ane nda khou ḓi imbela hip hop and R&B. So nda shuma the project nda sendela Mizo dza different. Ndo try hip hop. Up for I know in stand. Then nda humela kha catalog ya Mizo nda okay Mizo ni muthu wa African. Uimba like bozonaka hani zezi. You know, it's kind of African. Kamusi anga ṱoḓa zwithu so. So ndamodiri era ndi lingedza u ita Afro beat because by that time ya tshi khou thoma u trenda bo bena bo vha tshi khou trenda. Nda for this the new sound, this the new wave. So ela zwithu zwa nthusa badi kha uri ndi kone u pfesesa zori nṋe ndi khou tea u imba music wa hani. Ndi nga tori Mizo played a big role kha uri nṋe ndi discover sound ine ndi khou tea u shuma. So the time you record Venda wave do record within 3 hours because then ndi khou tea u dropa EP nga matshelo ahone and ndo no vhudza vhathu uri ndi na feature na Mizo feel. So na Mizo nena amodi mfesesa amodi tori I record a verse yawo nga the same day. I'm bisela the vocals. I think on bisela vocals nga madekwa wo 8. Madekwa na watch kombise then I have to upload the EP ka doc file. Doc file. So zwarisina ndavha uri ndi ḓo upload nga matsheloni kana nga tshifhinga as long as EP yo bva nga Saturday. So na nṋe ndi tshi luimbo nda ndi sa tou vha interested that much but nda ndi tshi khou zwi ḓivha zwo ndo imba mulaedza mara I was not thinking uri khamusi vhathu vha nga funesa lone than the genre ye nda vha ndi tshi khou pusha yone because vhathu vhanzhi vho nḓivha nga kha R&B and hip hop. 2019 luimbo ri khou rekhodiwa lunoni it was part of the EP and ro duma lini as 2020. 2020 after ndi tshi release na mix video. Were you worried uri hey man do feature na Mizo okay zwi olu luimbo ari khou vhuya lwa ita tshithu ari khou vhuya lwa pusha thu vhona lu tshi nga lu do velela something or was this song pushing underground before lu tshi to boom ramudzi vha ri khou boma? Ndi nga zwi vhea ngo ralo ngauri Mizo feel by that time muthu ane vhathu vhanzhi vha mfuna and reason yo vha yori na musi vhathu vha tshiri vha khou thetshelesa kha luimbo bo vha vha khou nyanga u pfha Mizo not una rine. So zwa ita uri holuya luimbo lu trend and ngori lwo vha luimbo lwavhuḓi vhathu vha pfesesa uri u muthanga u khou ḓa nga dziṅwe dzine dzi different because na accent ya hone yo vha different. Na nṋe ndo ḓi mangala uri ho itea mini because I prayed a lot that day ndi tshi recorder. That's when I feel uri mudzimu wo ndzumulela ngori now it's time for you to go viral. You need to go by this way. That's why ro tenda uri holuya luimbo lu vhe lu nga heila nḓila. Was it something like you in the studio already in Kwambore
EP yako teyobva. Can you now say uri you work better under pressure? Kana ati ndizo nyimbo dzanu no recorder under pressure na kana at some point you feel like nazi pusher you can do more? I can I can do anything. Yeah. Listen under pressure or free, but zwine nda nga amba uri ndi nga story ndo ndi under pressure. It was more of me depending on God. Yeah. Or now, like the time is up, then like there's no way uri ndikoteyo ulicha, then zongudisa uri nditembe kha mudzimu fhirisa. So zviamba zori from that time ndokona uḓivha zori every time when I get to the studio I have to pray. Naho ndisakona urabela nga maipfi mara nga mbilu uri murena zwine nda khou imba kha zwiyo vha zwine zwa fhaṱutshedza vhathetshelesi. So ndiye nda kona u discovera hone uri every hit song ine ndavha ndi tshi khou i release i tea u vha i nga heyo nḓila, naho ndi tshi zwi ḓivha uri dzi foso ndi nnzhi dzine dza nga ḓa u zama u thivha because every time ndi tshi release luimbo lune lwa vhona uri lu khou ḓo shandukisa vhathu vhanzhi, hu ya vha na dzi block, you know, stumbling block, because u vha hu na hezwo zwithu zwine khamusi ndi nga zwi amba kha vhatevheli vhanzhi vhane a vha pfhesesi zwa spiritual music. U spiritual nga nḓila ine ndi nga pfha ungari u na ri khou tou underratiwa kana zwimwe mafhungo ndi a uri hu vha hu na dzi force spiritually. It's not uri ri vha ri tshi khou leka marketing ri khou wana vhathu vhane vha khou ḓi share music u fana na musi vho sheriwa music ya vhathu vhane they are just singing mara vha trenda, na wana uri luimbo ndi lwavhuḓi, because the thing ndi uri ni ḓo wana uri na ini khou zwithu luimbo ndi lwavhuḓi ho tea lwo vha lu tshi khou wana vho 100 million streams. Na ḓivhusa uri what's happening. Mafhungo a vhona uri spiritually ri vha ri tshi khandwa before luimbo lu tshi bva, ri vha ri tshi khou lwa uri luimbo lu ḓi wane lu tshi khou national. Yeah. TV ni radio, almost all the stations, music video roibona yoita wonders. Was it part of your plan, or it was something that, like you're saying now, mudzimu aranyangovula dzindira udodzivula nga chifhinga chawe? How was the feeling when you saw how people are receiving this song? Because this song is kind of like a game changer. Kazi TV rikotambiwa the bookings, I'm sure dzaba dzikhou ḓa zwino ngori now una RINE khoyu, Venda wave is popping. How was the feeling of you getting all the attention, or the attention in your unisedza in the moon? And then always like to zwanga zwi tshimbila kana zwa tshimbili. Yeah. Ndi tenda uri mudzimu vha vho dzhenelela ndi vha vho lavhelesa. So to believe kha uri zwithu zwa khou itea nga luck, ndi tenda uri when it's time zwithu zwi ḓo konadzea, because na nṋe nda ndi songo plan uri khamusi hu luimbo lu nga ya viral in that way. Hune nda kombetshedzea no shoota music video honola muthihi kha EP yoṱhe. So hela zwithu ndi tshi zwi sedza hune nda vha hone ndi ya tenda uri ho vha hu plan ya mudzimu uri ndi swike hune nda vha hone uri ndi kone u wana connection ine zwa zwino nda vha nayo ine khamusi ndi tshi nga kona u release music ndi kona u swikelela hone, because right now ndi na vhathu vhanzhi vhane ndo no connecta navho nga kha ulu luimbo. Ndo no shandukisa vhathu vho vhalaho naho vha si tovha vhanzhi, mara ndi pfha uri ndi something nga kha luimbo. Zwindi zwine zwa nyita uri ndi dzule ndi tshi khou shuma, ndi sa give up, because ndo zwi vhona uri na vhathu vhanzhi vhane vha kha ḓi struggle, and ndi nṋe sa artist ndi tea u dzulela u vha ndi tshi khou humbulela vhathu vhane vha 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 tshi khou ṱoḓa thuso kha nṋe. Ariambe nda khou checka what you have released, ndi khou amba in terms of the EP na dzi mixtape na dzi nyimbo dzine dza vha nga ngomu kha dzi EP, dzi vha dzi khou amba nga maanḓa nga mudzimu.
arabvisela vhathu khagala uri dzoṱhe dziḽa EP na dzi mixtape somewhere somehow they kind of linked. Ni dzifhani madzina na nyimbo dzanu dzifhani madzina and zwine na ni khou amba zwone zwi na vhuṱhogwa hani kha u isa muledza vhathuni? Hu tshi ḓa kha u name, Yeah. Ndi zwithu zwine ndi pfha uri a si mafhungo o sokou name zwithu, Yeah. and ni tea u zwi fha title ine muthu a ḓo connecta na musi a tshi khou tou vhona link yo ṅwaliwa pfhi kha musi internal life. Muthu u ḓo ḓi vhudzisa uri why o muna o name uri internal life. So zwi ni ṱuṱuwedza kha uri ni kone u ḓivha uri ini brand yanu yo imisa hani, because when it comes to naming the album, the EP, Yeah. and the single, it has to go with your branding and also with what the spirit is telling you. Because ndo vha na madzina manzhi a u name la EP mara dzina ḽo vha u final ḽa ndi ḽa internal life. So ndi tenda kha uri a zwithu zwine nda nga ri zwo leluwa u ḓi wana u tshi khou name hezwo zwithu, mara ndi pfha uri zwi tea u ṱuwa na muya. Yeah. Ari cheke akadziva kha ḽeḽo, you have worked with so many people, man. You've worked with so many people. Una tshifhinga tshe nda ni vhona hafhaḽani ni khou ya dzi live ni na Makwa. Ari ḓo amba nga u shuma na Makwa na Muzonkonko record label yawe. Zwo ḓisa hani? Zwo thoma ndi tshi kha ḓi nda ndi na muṅwe wa ndi nga tori ndi nga tori ndi khonani ngori ro wanana kha Facebook. Nṋe nda ndi muthu ane nda reach out dzi artist dza different, not dza Venda fade. So I came across this other guy on a EQ. Ane zwino u khou shuma navho Focalistic. Okay. So that guy ra swikelela hune ra exchange the links ka inbox. Then ri tshi swikelela hafhaḽa fhethu ra swika kha point ine ra vha ri tshi khou takalela na music yashu. Zwino ola EQ a vha uri u vha khou shuma navho Makwa. I didn't know by that time u guy Mzonkonko. So I pfesesa uri a tambe Venda Wave, because Venda Wave is a nice song. 100%. Ndi tenda uri artist ṅwana iṅwe kana muthu ṅwana muṅwe ane a ḓivha music u ḓo zwi uri that song is nice and there's no way une ndi nga si tambe. So uri a studio by that time a tamba ulya luimbo, then Makwa was there. So a muḓivha a tshi khou takalela the way nda khou imba ngayo na uri luimbo lu sharp. So that's where all our EQ are done tester. No. Ndi na Makwa pa studio ri khou pfa Venda Wave. A dzhena ku video nga na ntsendela vha tshi khou tamba vha studio avhala vhanna. Ndi he Makwa a mo ḓi testa u fha number phone dzanga nga EQ. A tshi testa kha WhatsApp uri munna ndi khou ni humbela Mzonkonko ni nga ḓa ri shume. Then nṋe nda pfha uri this is a nice opportunity. Then I have to get up and go. Then nda mbo ḓi ya Mzonkonko vha nṱanganedza haningei nda swikela studio haningei, then thoma u shuma dzi nyimbo hanefhaḽa, mara a ri ngo tou shumesa dzi nyimbo nnyi ngo thi ngo dzulesa, ndo mbo ḓi vha ndi tshi khou humela hayani. Nyimbo dzone dzo no bva kana it's something for the future dzine vha khou puḽana u dzi bvisa? Dziṅwe dza hone dzo no bva, hu na album ye Makwa a i bvisa ino pfhi I think is 16 what ndo hangwa dzina ḽo fhelela mara it has numbers. So o bvisa ela album nda vha ndo featureiwa kha luṅwe luimbo lwo no pfhi like Standi Mali. Ndo ndiye nda featureiwa hone kha luimbo. A vha na luṅwe luimbo lwo no pfhi Sibari lwo bvaho kha YouTube na vho Big Toza
we'll listen to Fable or EQ, but bana ba imbi bo bala onyana khoya limbo. Then abana limbo like when I say so, nabo Hitman CEO, nabo EQ, na Cozy. So it was more of Zonkonko crew, cause by that time they were treating me as if and the Adam Zonkonko. Yeah. But the plan was to push artists. As an artist, you're signed wow, but that time it was just making as if we are signed for people to see unazi artists neza koza korisa. Yeah, nice one. Vako mufazori hoyo munna una RINE onoshima na watu banji muzika hoyo noni ndisu zwinei ulangazo uvuwa ngazo. Which of the songs which kazi ngwe nyimbo zine na banazo kazi EP na zi album do you do all your productions kana nishimana ngoba turi this time do shimsa beat yanga, now let me use some other people's beats. What do you do? Before ndandichi shumisa dzanga mara ndandichimisa zi stems. Yeah. Most of time kazi melody, because ndandisina ndingadori equipment kana the plugins nendangadori ndinga create a melody. Yeah. But ndishimisa na bathu banji nyana bo Tarex Beats bo Dr. Nash na vamwe vatu kana vashakadzi ndotova hangwa nga madzina. From there ndatoma ushuma na Sound Lucid ndotoma ushuma naye sikale. Yeah. So before Sound Lucid ndanonohumela khamwe mune ndichikotoditela dzibiti dzanga mara ndapfuri chanda changai tikotochitakalela in that way une nangatori I'm good at it. Pfuri zviyanḓala na tshifhinga kha uri ndi thome ndi create a beat ndi dove ndi record. So nda wana production kha Sound Lucid ine ndapfa uri iyamfusha ende ri a pfesesana ri a ita dzi hit lune ndi pfa uri yeah, right now I'm in a good space. Yeah. Ndinyi oitaho beat ya Venda Wave? Beat ya Venda Wave right yaitwanga Heaven Boy from Nigeria. Oh. Ndomu connect wanga Chris Beats is from Nigeria. Yeah. Ndi mumwe wa vhathu vane ndoshimesa nayo bakale. Right now rena 6 years being in a friendship. So it was the one where it's kind of the files as beats. Then he sent me some beats by then nanga ila beat ya Venda Wave for I can work on it. Yeah, that was a fire beat, man. Production, yeah, is solid in Amanda. Solid. One of my favorite songs as well in Nene Visa, Power of Prayer. Number one is the legendary DJ Switch. Yeah. Yeah, DJ Switch or on this cover as well in Mzongongo because he was close to Makwa. Yeah. So as we carry the bamwe bathu bani kotakalela Venda Wave abakudi commenter ka the social media, especially ka Instagram. Yeah. I'm a follow ka Instagram and sendela na DM abachi kusumbe sorry ukunyongo shumana nne. So ada aitelezwa itea rapesela risa koto shuma zwavhuḓi because achi ko prefer uri ri to vha ri studio between then tshifhinga tsha vha tshi sa koni. Then I decided okay, no problem. Ndi vhona uri for us to have the song nne ndi khou shuma album how about rishume ndini feature. Then he was saying okay, it's okay, you can feature me. Then I kona nsendela na tag yawe ya inaishimisa. This is the switch up. Yeah.
Yamuna, you have worked carelist nikoto yamba no shuma na watu banji nga manda watu banji basa zdivi una watu banji no shuma na international na nationally watu banji nazo shuma na watu ba Nigeria basa zdivi boniniola arikwamba bangwe. You have worked with so many people. How do you get the connection to Nigeria kana from Nigeria kana how do but ba Nigeria bani wanisa hani and this platform zinebe kuni wana kadzo and ni chipa chini wana conversation between you guys diva iba iya urimini before nishishuma sazwenda misazweno nene ni muthu ane nda reach out to different artists ndi muthu ane na msindo dzula kha Facebook kana Instagram. I search more of artists, depending on the market ngenda kutoda because namsi ndichi discover artists from Nigeria. Like I had to find out how can I find artists in Nigeria. Then I came up with the subtitle okay, then this is how I should search. And I'm gonna pop up, but then I go through. I never went in the one, and then no one amuti. Amazon to the one and a obviously, though they were other artists, they were followers with the artists and engage. Then from there I went through them. Okay, this one is talented, this one is not. Then the Nangawanda Furi Musin Nichkova approach. And then I go through now. Because Zonyambera ori na ubam faces ndinga ori ndabano rindi koda in a positive way na music wangai or related na zwine baba bachiko imba zone. That's where we zimpa advantage ya ori as a Venda artist ndichiko imba as a Nigerian artist zibapa inspiration ya ori zambazo ori sound ya shui yeah, inspire from outside and also like bako lingeza uri ba imbe the way nerapfori. It's like they are one of us. Mara, I believe that we are all Africans. It doesn't matter uri nikwemba music wa hani, as long as we connect. That's the most important thing. Yeah. In terms of performing, do you remember performance yenari heinoni performance heinoni especially ningo performer Venda Wave no performer guy hataganana roto toma Venda Wave like petu unjidi chi performer uyatangana na mara between top 4 ndo fa ndi happy is when do was time event you know if you coming ange tswera cause ndi vane tswera ange tswera so ndo bana event raita I think it was nga 2022 ro hosta homecoming nga Christmas. Then I don't know everyone obachko ntakarela because ndi haya ndi bathu baya so ndo ndichipe from Venda Wave ndazvipfuri na bathu vane abalutivi boba participate. It was a very nice performance. Ndobva na biko lihuhu I was enjoying like that rotamori otia this kind of environment ndidzule ndikhayo always, you know. So don't enjoy Venda Wave. Your album 23 of Grace no visa morawani ngei ipambana hani na mixtape na zi EP zina no vya na zi visa ndikwamba nga uri no visa ngamanda zi EP. If guys you don't know aba yaka YouTube aba yaka digital platforms zote you will find music awa daranga manda zi EP zi mixtape ndikare yako visa. Album 2023 of Grace ipambana hani na what you've been releasing and ndikobutsa ngauri next year we should expect an album from you. Some turning on visitors about this EP na the mixtape ipambana guy in terms of album and your mixtapes and your EPs. Difference ndinga story ndinayo because
music wangai uva uchikofana. I don't record based on any EP, any single, any album. So this is why it's fun. It's just a matter of how people review things. Because sometimes you need to have an EP for people to say, okay, Jamazore in the EP, I read and deliver EP in the single, Marai. In terms of message and approach, what the difference you're in the album you bikwa zwavhuḓi kana EP yangu bikwa zwavhuḓi. So ndi nga si to amba zwinzhi vhunga uri difference ḓivha i gai, mara kanzhi nṋe muṋe ndi vha ndi tshi khou ḓivha uri kha EP ndi a kona uri ndi release khamusi EP sina dzi features nnzhi, mostly kha album. Kha album ndi vha ndo chekesa nga maanḓa dzi features, ndi a feature nga maanḓa na wana uri khamusi ka out of 15 songs ndavha ndo ita 3 songs dza solo. Yeah, nice one. Yobva EP asikare kare yobva panoni I was bumping the EP, my spiritual the music video, one of the music video, because you promised people you are going to be dropping the music video. Today's your birthday, everything must drop. Maybe na album we have Lagos in Venda and Gava surprise Mara Aria Benga Eternal Life. KEP, who did you work with on this EP? Ngamanda Ariambe Atomerori. Gaga ka production ngore production vatuvanji avaijelinta na the producer dziakwata lengo dova chimwe chipinga mu imbi achiamba sambore hey ndongwana rwimbo nga nyinyi apa noni vakwata nga manda ka production no shumana mixing and mastering. Did you do it yourself? Okay, ka production ndo shumana Sound Lucid. Yeah, ine yava Big J beats and Trill beats. Okay. When it comes to writing, ndinendo dingwarelaho. Yeah. Nyimbo zote. Mixing, ndinendo itao mixing. Recording, ndo the recorder ni moon. Mastering uitwanga Sound Lucid. So obaso tuto bana bathu banji bani baba involved. It was like 3 of us. Yeah. Ndikuyibona checklist Kayla rina my spiritual rina Iris Store rina hey no ni the ebo Gbana dichi bifi gbana dichi ibo na dichi Yoruba abana inspire abana ndi Ghana ndi bana neni track number 3 is Sungbalaja. Sungbalaja is in Yoruba. Then Gubana is track number 4. Ine kwamba ngazi drugs. Gubana is a drug. Okay. Then like Sungbalaja, it's a girl who's a prostitute. Heaven. Do you go down and use a dictionary ni ngwara nare hello na chincha nare? Yeah, obvious. Like details zita for me to be sure. Because right now I'm also studying words or not to I like speak Yoruba in a way that sentence mara. Like creativity hangai wo mposa kaori ndezviite and ndichikozviitira na sound ine ndava ndichikoita. So that's my image. Like there's no way ndingapfa luimbo rwanga nava ndisikopfa accent ya Nigeria. Yeah, mulaedza une wava kha EP ndufhio kha EP noamba nare una musidzana no rengisa havana draga ndikubona vo Aristo first song ndi my spiritual. Is there any kind of message that you want to pass here kha vathu vhane vha thetshelesa EP? Yeah, ndichingato dodombedzela first song my spiritual. Yeah. Kana ntori the reason why ndo ine my internal life hezwo ndi zwithu zwine zwa tshi khou itea spiritual.
before zichinga bhelela physical, because Yeah. my spiritual, it was more of a prayer ndichikwamba na mzimu uri avamuprotecte but vakuita like the rituals for them to make money, for them to make fame and everything. So it was more of a prayer and being myself. Kauri, I don't want to depend on someone. Yeah. In terms of my spirituality and getting things done in a right way. So from Restore, track number 2, Restore, it is more of me restoring what was taken by the evil or witchcraft or whatsoever that they took when I was young. Stars, they belong to me. So I was praying. It was more of a prayer in a yaba ichikhovela power ndiko restore zwithu zvanga zvote zvandiwa. So it is spiritual also. Then track number 3, Sungbalaja, it's a girl and a prostitute. So she was doing that because of she was lacking support and money from home. That's why she ended up killing her father for rituals. She ended up doing rituals for her to get money, for her to. That's why I think akonori oraroi ave muthu ane ri tea u amba navho avho vhathu uri no asi yone nḓila ya uri ni tshile. Then from track number 4 ine yavha Gubana, nda ndi tshi khou the drug and the cocaine, nda ndi tshi khou kaidza vhathu vhane vha vha tshi khou dzhia dzi drug uri no ni songo daa dzi drug because hezwo zwithu zwi spiritual and zwi nga ni hama even mentally. You will end up being not a good person. Ni nga zwi vhona vhutshilo ha vhathu vhanzhi vhane vha dzhia dzi drug uri they are not well, ba end up vha tshi khou ya dzi rehab ni songo fanela. So when it comes to Inspire, it was the last track. It was ichiko tanganyela EP yotori. Yeah. In everything that you do, you have to inspire everyone. Ngaka music, in everything that you might be doing, to inspire more for them to keep going. Ndinyana kushuta music video wa My Spiritual. Ndi mulweli mudau ane ava guru Abstract. Okay. Was through entertainment. Ndiye nani akonshuta na zi content na zwinepe zwine zwa could drop you as you know. It's him. We've been working on content and yeah. Iko vari ni music video ngoro vathu volindela vari who birthday yanu everything must come out. so ndichikotoamba so ndikotovona 5 minutes ago ndikotovona message ka guru Abstract. Yeah. Oba achikonsendera video here cause rari chikoto yore release nga 6. So I want to load shedding and also network. Yeah. As go chimbula sharp. So right now as I'm talking, Danichko receive a message 5 minutes ago at Kombuzuri ish. Nichana problem ya ndiko senda mara network I got then. Yeah, smazori na musi later. So, yeah, I want something. Yeah, arisoko expect arazovanga bala na musi. I'm sorry with the drop my chair obviously ngasi kovere. But abaya batichele say hey EP, for Eternal Life ina track ethanu dzine wozvifa kudiamba mulaedza wotopa bagude nore pachi pha maipfi vasika va google nyana uri va kona relate zwavhuḓi azwonekani. Yeah, ndizona makungo relate ndi makungo oyo like oyo music wangai. Yeah. The music une nanga dzhia tshifhinga ni ḓo zwipfa zwo
uva uchikwamba 9 in a different, because Yeah. what I've seen is uri vhathu vanji va vachikofuna music wo to ditakadza uri riko dance riko ita mini mozwa mara ne music wanga ndi uni healer from depression, uni healer from poverty, from like spiritual attacks na zwithu zwingi zwine zwa nga ita uri ni aluwe. So it is very hard for muthu ane ango ḓi vhudza uri ndi khou ngo aluwa kana u ḓi wana ndi tshi khou ḓivha zwiṅwe zwithu zwa spiritual for uri ndi kone u ḓivha uri what is happening, because huna vhathu vanzhi vhane right now vha khou sokou tshila like ndi vhathu vhane vha tshila nga trend, hapfi ho bvelela mini they are there. Yeah. But ha vhona zwithu zwingi zwine you need to equip yourself with kha uri for me to go forward, this is where I should stand. And hezwi na musi hu tshi ḓa zwithu zwine zwa vha uri zwi bad to our lives, ri ḓo kona u ḓivha uri this is where to stand, because because I don't think everyone over are aware now uri corona i nga ḓa vha na dzi lockdown. You see, Yeah. but wana vhathu vhe vha zwi amba before even in 2010 sa bo keva vha fibonyi ba mprofita to vha hangwa mara ndi ḓo vha amba ari ndamba humbula vha zwi amba uri hu khou ṱoḓa lockdown. Vhathu vanzhi a vha ngo zwi dzhiela nṱha mara vho sala vha tshi zwi posta musi zwo no itea vha tshi khou ri zwo ambiwa lini kuziwana. So ndi zwine na nṋe ndo rali mostly kha music wanga ndi khou zama u amba vhathu vha ri nṋe muthu a ri khou mu pfhesesa, mara lately ndi ḓo zwi pfha zwo ri o mune zwithu o vha a zwi amba ende ho tea ro vha ro ita so, and nga tshetsho tshifhinga zwi ḓo vha zwi tsha shuma. That's why na musi na mudzimu vha tshi ri vhale bivhili ri kone u ḓivha uri hu ḓo itea mini vha vha tshi khou zwi ḓivha zwo no itea, ri ḓo kona u vha ri na fhethu hune ra khou shavhela hone. Yeah, upfi hoyu munna u spiritual u ya connector. Yeah. Yeah, life is spiritual, man. Life is very spiritual. Ari ambe nga partnership kana nga vhukonani hanu na Marshall Nation. Ni khou dzhena kha Marshall Nation ni na your company kana ni na label yanu kana everything you do is under Marshall Nation? Ndi tshi nga to zwi amba ndo vha muthu ane ndo vhesa open badi kha zwithu zwinzhi. Yeah. It was not more of a business thing. It was more of a family thing. Yeah. Musi ndi tshi dzhena under Marshall ndi nga tori ndi tshi ḓivha uri una RINE record, but it had to be a full company. Ine yava well equipped ka uri comes ngava a record label to sign producers and everything. It was una RINE record yako to represent as an artist to I'm somewhere. So ndi tshi dzhena kha Marshall o ḓi tovha no uri ndo no vha na relationship na Bugs na Misofil. Yeah, that's where I ended up being in Marshall Nation, but there was something chenda sakona uchi understand besides music, because I still remember in 2016 because nandi muthu wa kereke ubva na kale, even though ndo zwi serious I was kale. Mara o vana dzi prophecies dza for no muzima u ṱoḓa ndi tshi shuma ndi independent, not knowing what independent in which way. Yeah. So evela zwithu nda zwi undermine because ndani se to vha that big ka spirituality, ka understand as spiritual. But right now, cause ndono vha nga nḓila ine spiritually I'm deep, I can understand a lot of things. That's where une muzimu vho ḓa vha nyita uri ndi bve Marshall Nation in a peaceful way. Mara zwo vhaisa vhathu vhanzhi because a sina zwithu zwine nda nga ri ndo khakheliwa kana ndo khakhelela muthu, mara ngoto uri ndi zwithu zwa muzimu, I had to do it. So now Nikoshuma under yourself, you do everything for yourself. Yeah, right now I'm on my own.
mara ndi tenda kha uri mudzimu vha tshi zwi vhea vho zwi vhea zwori huna zwine vha ḓo ranga phanḓa khazwo. Yeah. Next year you're about to release your album. Is this your second album? Yeah, this is my second album. But vha khou tea u lavhelela mini arali ngo ri tswela nyana hanefhaḽa ni khou vhea nyana na future arali hone ni a dzi amba nthihi ya Davido kana ya Nyinyi kana ya Burna Boy ni a dzi amba nthihi. Okay, next year ndi could drop a album inopfi Lagos in Venda. Yeah. So it is more of experience cha Lagos ndichi kuchichila ndi Venda, even though I've never seen myself in Lagos. But I believe that in spiritually and how I view things. Yeah. We are one about the movie Nigeria from that side, Hollywood. the stories and everything, you know. So na zuli was never ala jollof rice or egusi so egusi. Yeah, so usually you know, yeah, so this was then they are funa bad is a story. The went to chira uchiwa so the first sorry no, let me live this life in Lagos. So it's more about experience. That's why if you can check my recent pictures, it's more of vintage. It's like it's like they are taken from Nigeria. Yeah. You know. So album you should expect a lot. Na our albums, you know. But when you ask mara, it was just know that it is more of experience cha Lagos Venda. So it won't be fully like I'm like Nigerian, but it's a mixture of Lagos and Venda. So album you go drop next year one is a February album you know already. Track list you know banga almost New Year. Yeah. So you should expect features from like the artists of Venda, because this album looking at the Venda and then the far accent and Nigeria. So I was trying to put Venda artist on the blog Kauri but wanna opportunity for them to be heard in Nigeria, because right now this album it is more based on Nigerian kind of promoters, because now I found promoters from Nigeria but never the push album. So obviously artists zangeno zina opportunity already the part Nigeria. I don't know really no musibo no why who do it. I mean, it comes as a fan from that side, but the kono daba reviewer as well as the artist story, okay? Because there's something that I'm planning to do, car feature in it that I have to drop something na profile artist in my picture. Or okay, this is how this artist looks like. So it is more of opportunity thing also for me, knowing that this can be the last album for me featuring artisting ya kwano Venda. Nikwambori whoever will get this opportunity kana ono one opportunity to feature wapo obana like ngori from here is international. Yeah, it will be more not worry the one is a feature artist mara, it won't be easy as the way it is right now. Mara the one when feature cut the fourth album, the third na see you. What I'm saying is that because una artisting is in the end of the feature naka when the bit of grace. Yeah. So it will be more me be myself, trying to like to give my best in that moment, because I believe that I have to work on them. Yeah. So but I see on my right, they have to appreciate
the little things that I'm doing. I'm not doing this for Venda people only. I'm also doing this for like national people, because mwana mumwe ritenda kauri when it comes to support everybody so ri want support from Venda fezi una vatu vanji vane I'm sure artists nyina za Venda baya wish ori at least one day nditovidzwawo Ghana kana Kenya, you know, ngauri ndinera korera so me a connection ndinayo mara not yote, but with the little that I have I'm gonna fight for it. Haneve vaenda kupfuri acho chipinga vakuteya uri bave introduction again that bave zwezvo. Yeah, nice one. I think I expect maybe no, beside you expect but when I shimana work production kazi beat, some of them ndibafano sabangu ndibandane can we expect but to like national worldwide but when I shimana wo kazi beat and the production? The I think album your Theo produce nga Salus Lucid, but okay, I have a few songs. The name I think ndichikoro cheka ndaona rimoluti wenda ru produce anofi Kilo Day. Yeah. Abana lwimbo lo mfundo rumiwa lo produce nga Wanda. Wanda is from Nigeria, so nice. I think he is one of national producers, and then ngari ndidondo shumana kai album we aitwana nationality kayo in terms of features that are big, because this is the album in Kupfuri. I do have artists that I can feature who are big, but they are bako expect or nendo ralidiche yakawe ndivendina something chine changanya mbelo, okay, because you cannot feature Davido right now. This in a catalog we are strong. Yeah, so I think from Lagos and Venda, that's where you're gonna expect big things for national. Yeah, because we for the album or your viva bahone baimbi ba Venda bene other bahone huna hawe wutu tidiambe ori anambudziso marai. I just want to compliment Una RINE for his work. He deserves flowers, this guy. One of the best artists in Venda. Tell him to sustain what he currently doing to our daily lives. Thank you. Awe. Thank you so much. Yeah, but you ndamanda muzika wanu aukosokobva una meaning. People are learning a lot from your music, man. Ngamanda feedback aitori redziwane sati inbox, because nendi muthu ane ndi open that way. I'm not that artist ane yes ndinga bathu vangadiri ndi ignore bathu tovori ndichisedza zwithu zwanga zvikoite ndiva ndina mushumo munjisa, and people think uri I spend 24 hours on social media and I spend most of time creating things for them. So vathu vanji vapesera vachikonyama vara Una RINE hapinduli vathu, and then ndichiwana chipinga I try my own best, man, because muthu vakopfori comes in netina vateveri. I have a lot of things, not from Venda, you know. Na vatu vanji from Joburg, because even nakazi Spotify kazi dreams vatu vanji vane vakustream and vatu ba Joburg Gauteng than Venda was one. So that's when isingawani mutu wa Gauteng atinga comment like, hey, Una RINE and reply, because I cannot understand as already this an artist, and for him to reply our messages or comments, it takes time, and when I was using right now entertain mara let's hope uri una vhathu vanji vane va khou feedback dza positive na dza negative, mara we focus on positive. Hey, December yosvika dziposta ri kudzivona ni ḓovha ni gai a December vhathu vha renge tikiti dza gai ngori vha hone vhathu vhene vha khou nyanga u ṱoḓa ngori Una RINE u hone kha line up kana Una RINE u hone staging briefing yana ya uri December ni khou performa gai.
So far, Nando decided already this year to go to the performer, to go to the appearance. Okay. Even though the post that it still makes sense. Kauri unarinodova on. So it was more of I wanted to create more of experience. Chauri, I just want to be there with fans, taking pictures, making videos, and everything. So Marona's event is in Nangari, but you can buy tickets. I'll be there now. Una show men's conference. Yo strong card 20082. Yeah. Iko a private location in 23 December. Abana players on play, a jar player. Yeah. Got 16 December a private location. Adoba na sunset social sunset. I mean, equals to Apalani river cross. Muledane will lose the president. That's the 9th December. I'll be there also. Abana event ya the 22. Equal to Angichiwa farm nga spring fiesta. I'll be there also. Ngazi 2 ngaumugivera ndidova ndika appearance ya Tanzania picnic Appalachian Mashuma Park. But vadova kudzia the pictures na RINE vachikoudza dzimbuzi. So it is more of a picnic thing, but vadova kudzula the couple and vatohambana now. From there una the updates is when the share social media about what's gonna happen and everything. But so far ni expect ka ezo the events and ziyamba umwende tosoko velela ndisongohamba but I will post and advise I'm here and I mean when it amore bathu ba connect more na the artists zayani because we are the ones when recover leader into entertainment. Omuna omba kalenda yote ya December angosiyana na dwana ti oyamba yote omuna udoba abusy ngabanda ningari minika bathu bene bani supporta bafuna muzika wanu paulidza duba na duba bathu bene batori dzinomboro richangeni kha dzi digital platforms riwane dzinthango rali ningari minikavo zwithu zwine nda nga to zwiamba as an artist ndi zori tsho thoma ndi khou livhuwa uri ni part ya journey yanga ya uni tsivhudza because ndi nga zwi ita ndi nga recorda ndi ndoṱhe ndi nga ṅwala luimbo ndi ndoṱhe but at the end of the day music uba u khou ḓa kha Spotify a tshi ngo itelwa as artist tsho itelwa vhatevheli vhane vha tama u pfha artist ine vha khou tama u pfha ngayo. So nṋe ndi khou livhuwesa nga maanḓa for tshifhinga tshine na vha ni tshi khou investa na dzi tshelede dza vheyo dzo renga dzi data khou streamer no badela Spotify. Keep on streaming, not for us to gain money but for you to gain life. Ri ḓo dzulela u release music une na wa ḓo ni thusa because more of these songs, they are very spiritual. They are not just songs. So don't give up. Una zwithu zwingi zwine na ḓo pfha zwi tshi khou ni nyamisa for ni sa takalela music wonga wa una rine worali just because of uba u tshi khou ni thusa. Just know that in every work une na vha ni tshi khou engage, you need to tell yourself uri a zwi ngo leluwa. It's like hard working. They say hard work pays. So it's more like if you keep on listening, even if you're like it's boring you have to keep on listening until it unlocks your mind. Yeah, was to the young una RINE kola ukwaluwa kana kola udia chikolone pala fasi makonde ukoni bona zori muzika wanu usika bathuni bathu ba Nigeria ba udiva niri mini khaye ane ukhori na nne I wanna follow your footsteps dinyengo ngasa una RINE na nne muzika wanga wasika mashango dava na nne lingo duva ndinga visa vo Venda wave niri mini khaye. What I can encourage people to read, even if
ri tshi ni inspire Mm. being inspired nga nḓila ine na ini muṋe na ḓo pfha uri you are inspired also to inspire someone. Yeah. Zwi dzhia courage ya uri you start to be your own version of yourself, be unique. Not nga nḓila ine na nga ri you want to try how I do things. Ndi nga wana uri out of artists ndi dza Venda mudzimu vho ṋanga nṋe uri ndi vha nda vha ndi tshi khou imba some Nigeria ndi Muvenda. It's very hard to find. Ndi ḓo wana uri na ino ralo as an artist there's a unique thing tshine mudzimu anga nifha mara ni tshi khou ḓi imba Afrobeat. You want to be more like me. With connections wise, it depends on God. Ndi nga wana uri nṋe vho mpha shango la Nigeria ine vha nga nifha la London. So you just have to bear with your spirit, keep on praying, ask God for direction. Where should I go? Vantsumbedze une nda khou tea u ita wone mushumo wo fanelaho. So it is more of prayer. That's what I can say. Yeah, nice one. In closing, ri tsini vala vhathu vhani wana gai u buka vhathu vhani buka kha nnyi vhathu ha khou amba zwo u buka nga vhugai thiri vhone arali vha yengo mubukai a vha mukwame ḽiṅwe ḓuvha vha ḓo wana na vhone a tshi vha takalela mudzimu a muvhudza uri hai kha heyi show ndi khou ḓa nga mahala ndi ṱoḓa nda to aphiara ḽiṅwe ḓuvha nda performa na performa vhathu vhani wana gai vhane vha khou yengo ni buka? Kha social media ndi wanala kha Facebook. Yeah. Ndi na profile na page. Yeah. Just that dzina langa a ḽi ngo to vha like stage name. Mwana muṅwe huna vhathu vhanzhi vhone vho una RINE mara yanga i different. Ndi una yavha na space. Yeah. Yavha na RINE. Vha ḓo zwi vhona na nga dzi profile dza hone uri hedzi ndi dza dzi artist dza muimbi so vha ḓo kona u review hanefho. Tshithu tshine ra nga ri vha tshi dzhiele nṱha ndi u checka timeline first. Yeah. Timeline yanga i ḓo vha vhudza uri kha pin una pinned iyo ya link ya no suffer ine vha ḓo i wana hanefhaḽa ya music video. Vha ḓo zwi kona u zwi vhona uri ndi real page yanga. Havha na kha Instagram ndi pfi una RINE official. Vha ḓo zwi vhona na nga profile na nga bio or this is an artist. A dovha vha na kha Twitter ine zwa zwino i vhidzwa pfi X. Vha ḓo ngwana ndi una RINE official. Asikale ndo participate kha Twitter right now and ndo create my account. So vha ḓo konḓelela dzi followers uri hey comes ndi yone ya vhukuma. So havha na TikTok. Kha TikTok ndi pfi una RINE official ine ya kha 3,000+ followers na 20 over likes. So vha ḓo zwi vhona nga content hanefhaḽa uri ndi ya artist because there are some pinned videos there. Then it shows this is my real account. So vha tshi nyanga mbuka also kha email ndi una RINE mulondo with the small capital letters yo tumana. It's una RINE mulondo@gmail.com. That's when vha nga nthumela email vha tshi ṱoḓa mbuka. You can send anything arali vha na zwine vha tama u negotiate. Don't hesitate. I'm an open page. Vha nga amba na nṋe ndi ḓo vha fhindula immediately. Yeah, nice one. Khuluma nga maanḓa una RINE mara ni nga si ṱuwe ni songo vhudzisa heyi mbudziso siṱukuṱuku hanefha ḽa ngo to gaga tshiimo tsha muzika wa VenRap kana tsha u rapa kana tsha R&B hafha noni Venda ni khou vhona tshi hani zwa zwino ngori thi huna piano wave na yone yo dzhenelela ni khou vhona tshi hani tshiimo tsha oyu muzika wa hip hop wa rapa wa trapper wa R&B fhano Venda? Naho ndi sa tou vha muthu ane nda tevhelesa music wa Venda nga maanḓa. Not uri music wa Venda fhedzi mara music in general a thi tou vha muthu ane nda nga tou ri ndi focusa kho tevhela music because ndi vha ndi tshi khou ṱoḓa u vha nṋe muṋe. Ndi sa khou ṱoḓa u influenceiwa nga what is happening. Yeah. But I can also see what's happening
Digital says vhathu vanzhi vha khou ṱoḓa ndi nga tori mini u quita zwine vha vha zwone just because of there's something tshine Yeah. tsha khou ita tshelede. What I can say ndi uri vhathu vanzhi vhane vha khou ita mapiano right now vhane vho vha dzi artist dza music were different. It is more of making money. It is no longer of this is who I am, because vhane vha kha ḓi vha still kha music wavho vhathu nga bo prefix, they are still in their path. It's just that vhathu vanzhi vho no shifta to mapiano. So Digital says like in the future music u ḓo vhuyelela ngonani, just a matter of time na uri vhathu vha zwino vha kha ḓi ita tshelede, mara vhathu vha ḓo swika hune vha neta nga matikita, vha ḓo neta nga u sokou pfha zwithu zwine a zwi nga vha thusi nga tshithu, because at the end of the day we still need something to live for. It's not about living for gigs, I mean. So right now we can say bar ilo ya VenRap I chat about that. Uri vhathu vha khou ḓi rapa kha mapiano, but I chat over na impact u fana na mulaedza ulani a u tshavha munzhi. So zwi ḓo ita uri vhathu vha pfe vha na nḓala ya uri mulaedza ri tsha wana, zwine zwa ḓo ita uri artist nnzhi dzi humbule murahu, dzi humbule zwine vha vha zwone. Because piano, yes, it's a nice genre, but it's more of entertainment. Vhathu vha khou funa vha tshi khou jive, mara it's not always hune na nga dzula ni khou jive. You still need that message. So we still have artists vhane you can depend on when it comes to VenRap. What I can encourage is that artists vhane vha kha ḓi ita music wavho ralo, don't give up, don't feel like you are offended, don't feel like vhathu a vha tsha ni supporta. Hanevho vhane vha khou ḓi pfa uri vha kha ṱoḓa vhutshilo vha ḓo ni support, and you still break through kha dzi nḓila dzine na khou tama u swikelela khadzo nga dzhene ḽene. Yeah, una riṋe ro livhuwa nga maanḓa, and we wish you all the best, man. December, yeah, I will be one of the people vhane vha ḓo ḓa hanefho kha dzi show dzine nda vha ni khadzo. Yeah, I know it's going to be a vibe. Staging, I think it will be my first time ndi khou go perform Venda Wave. Yeah, I need to come one of the gigs. They got your shika. In closing, what do you want to say? In closing, everyone where tonight. Yeah. No kono fedza na RINE na vhane a vho kono fedza in terms of load shedding kana data. Ndi khou livhuwa uri next time ri kha ḓo hosta dzi live. Keep on tuning in with VenRap Show. You don't need to say that the artists in you will also hear their perspective. Invite people. This is the nicest place where you can get the real talk about an artist's life and how they started. 100%. Yeah, so I appreciate also Man-Gale for inviting me here for a really nice conversation. So guys, I thank you. Have a good night. This video was my spiritual Udova. It's just that right now we are late. For my cello, you will get it. And please don't forget to pray before you sleep. Amen. 100%. Uri nga maanḓa una RINE. Yeah, posipfa hey ya omuna mafhungo awe. Yeah, spiritual na nṋe ndo tenda zwino ri hey tonga ḓa kerekeni hafha nga sonda. Kana sithi yanga i tshe hone kerekeni hafha hey ya wana ifwa muṅwe. Sithi dzi hone dza shotha vha ya engedza. A ḓo dzulela munangoni uri ndi bve mafunzo sa thumbona. Una RINE ri livhuwa nga maanḓa man. Era ndi tambe Venda Wave, go rwa Venda Wave yo ṱuwisa vhathu zwavhuḓi. Good night people. Happy birthday again to Una RINE. Yeah, but go and stream his EP Eternal Life. Ihone zwino. Iko fisa. You will learn a lot. Next year, arepa usikare Lagos in Venda idoba ihone.
no zwipfa zwori mini hu khou ṱangana mini musi vhaimbi vha Venda uri next time yeah hu ḓo vha international hu ḓo vha hu international features na mini zwoṱhe a ri ṱanganedze vhathu vha hashu mbekanyamishumo hei nda dzo ni i funa nga maanḓa mara tshifhinga tsho swika vhathu vha hashu una riṋe once again maipfhi a nga si livhuwe dzindivhuwo dzashu dzine ra vha nadzo u vha na ini hafhanoni muyani nda a ri tendele no ṱuwa Man-Gale Mr. Do This All The Time una riṋe yani ḽa khekhe. Thank you, man. Yeah, Kezo nani naye una riṋe ava ndi vatambele Venda Wave ndi ṱuwa ngo rali a ri ṱangane futhi nga ḽavhuṋa vhathu vha hashu nga ḽavhuṋa ri dzhena deep, we dive in deep about hip hop and what is happening currently. Hono ndi Man-Gale Mr. Do This All The Time. Let me not waste your time, man. Ndi usiku nova usiku. Yeah, load shedding ina ndo ri baizisa nyana ra thoma late nyana mara fedzi. Yeah, technique I fedza siko connect. Yeah, asi iPhone, asi Huawei. Yeah, iPhone day. Yeah, we always give you the best exclusives. Venda Wave una riṋe o feature Mizofil music video yo itireke ya wo ita ḓivha zwa kale nga maanḓa Venda ro vhona kha dzi TV ro vhona hoṱhe people were running this video up kha dzi YouTube vhone ave mu vhathu vhane na vhone vha supporta muzika wa una riṋe ngauri guys, he's doing this for you guys, he's doing it for us. 140k afhalani kha YouTube ndi kwamba hoyu music video wa Venda Wave na ndo ṱuwa vhathu vhashu nda I do this all the time.